Ljubljani, zdaj čakamo tu enega Italijana, pa je Michael. Ja, da prije z vlakom in pol gremo naprej, pol nam bo pa pokazal tu, kaj se tu dogaja, pa kaj je kaj zanimivega tu, tako da, ja. Tu logemo v Verono, Bologna, Rom, evo ga, ki pa je tamle, pa ne vem kaj še vse. Stari, 200 € je ta mala zadeva, to je moj prst zraven, to ni nič, koliko je kaj tale, ta je zigar 200 €. Ole, flamingo zgleda kul. Ole, čebele. Galeba, kup, vse sam 29 €. Kaj je še kaj tajega? Zanimivo, ne? Zanimivo. Felicità, es un viaje lejano, mano con mano la felicità. Tu mirada inocente entre la gente, la felicità. Zdaj mi hodimo do Bakaro, to je tako, bi rekel, ne vem, neka slovenska pekarna. Sam da ima alkohol noter, tete Aperol šprice, pa te fore. Kaj ti, jaz to vlogam. No, glavnim, zdaj v eni smo bili, tati Aperoli meni niso dobri, tako da vinčeka naprej. Pa tam imajo še neke take kruhke, ko imajo gor razne stvari, salame itd. Pa je ful dober, pa je mož to narediti vsaj 4 ali 5 časi v Benetkah. Tako nam je to, da je ta Italijan rekel. Nek najbolj famous Bakaro tu, ma je. Ko je tu Bakaro, Luci? 1 € za videlo. To nek select špric Aperol, da vidimo. Do you like selector? With the selector? Ja, meni to nekaj všeč. Fun fact, v Benetkah je do zdaj bila sam ena gondolerka, drugače so sami tipi, do zdaj je bila pa sam ena. In še en fun fact je pa, da vse gondole morajo biti črne. Tako da boste sam črne videli tu. But there is also 3 € za for liter. 6 €. Zanimivo. Luci, opil kaj? Ne. Okay, no, one dve grejo že kupiti. Vse se ve, s kaj so. Jaz sem zdaj probal to. Do you Kaj like je it? to? What's this Vin je called? dober, tek na polno. How is this called? Chickeri. Vidi pogled noter. Oh my god. Ja, A ja, fakt. no, Na kameri. kaj je to? Čiketi. Vid oktopus, da vidimo kak je. O, Ana! Cheap? Če vidiš sebe. O tem govorimo. Anna, you do a stupid thing. Basi, dole pa basi. Zdaj pa povem par stvari v Benetkah. Benetke so sestavljene iz 118 otokov, pa te mosti, ko so, jih je več kot 400 tukaj. In je tudi sam en most, ko nima teh, kako bi rekel, pač te railinga ali karkoli, je to po slovenski. Ograje nima, evo, samo en most, ko nima ograje. Pol je še en most, ko se reče Tits Bridge, nekaj tajega, tam so bile včasih prostitutke. Pa en most, ko se reče Fists Bridge, ko pa so se tepli včasih. Tako da ja, če najdemo ta most, bom ga posnel pa povedal, da je to ta. Okay, no to je ta. To je ta most brez teh ograje. In baje na koncu tak sploh ni nič. Ja, tamle je sam. What? Ne, hvala. Kje smo zdaj mi? Where are we now? To Fondaco of Tedeschi. And this is like a store, Yeah, it's expensive like store. a really expensive store. Felicità, es un viaje lejano, mano con mano la felicità. Tu mirada inocente entre la gente, la felicità. Jurija, za en kuli, pa tu so ti nor, stari, life. No, tole je pa Rialto Bridge. In so kar te šopi vse posod.
Kako pa ti tako jamraš? Su piel bronceada bajo la almohada la felicidad. Pa mi tole v neki knjigarni, knjižnici. No, we're ready. Kaj je to znano potem? Stari ne vem. Knjige so mi. Ja, to je. One. Pa je neki ful zanimiva sam. Ne vem, nič kaj tajga. Really? Evo ga. To so baje neke knjige, ko so bile Baje. potopljene. To je pa neka zgodba. This is the oldest one. Ja, evo ga. Here and for the stairs. Tole je še najbolj zanimiva stvar te knjižnice. Štenge z knjigami. Vrhunsko. Let's go. Ehi, quanta fritta. We go. Prego ragazzi, cerchiamo di proseguire, grazie. Poštevajo, zakaj so štenge iz mislim, z knjig. Štenge so iz knjig, zato ker je enkrat bila voda tako visoka in je destrojala vse te knjige in so jih uporabili zdaj za štenge. Edina stavba v celih Benetkih komadov, na vseh treh straneh. Pomajte lučnika. Kaj je? Iskreno najbolj blizu. No kaj, povej zdaj. Čaka. A ja, je pa če je poln folka. No, v glavnem, to je edina stavba v celih Benetkih, ko ima na vseh treh straneh vodo. No, to pa zgleda fenomenalno, Luci. Ko boš rekel, je dober. Ne vem, stari bom prav. Ni, imaš ti pico. Kaj pa je to? Kokos. To pa neki njoki. To je pa kokos, ti rekla, je to kokos. Apagar estas luces y hacer las paces, la felicidad, felicidad. Felicidad es un trago de vino por el camino, la felicidad es vivir el cariño como los niños, la felicidad. Ja, zdaj smo vršli glavni trg in to je gužva za popizditi. Jaz bi vam priporočil, da greste v Benetke tudi februarja, začetek februarja, ko je ta festival mask oziroma kaj je, Beneški karneval in je tak 10 dni traja, pa sam je takrat ful turistov vsega, ampak je pa ful lepo, ful hod folk s tem maskami, kolikor jih tudi povsod prodajajo. Esta es nuestra canción que lleva en el aire un mensaje de amor. Se je leđica, mičete, pač, gledajte to. Tu dol je, tu mi še do koleni. Luci, poglej kak vece je, zamičete.